clear tu le ngai thatu te kar to pin rin ni chibai le vek ule tuntu ma chunin khe result train bul kan han tran le anga ni zan lama group ai le group h te chinfel ania hemi chungchang hen kan lut chho do na chumi zolama chan football thuleng te po kan clearin kan ngai thlo chhole bok don nia soitak in FIFA World Cup an khel chunzom chho zela an ti tran don chau emoti la yin group stage se chu an chingfel chho tamal mal maya ni zanlama group ai chinfel na inkhel munom taka France in nenan changa Norway chu goal khatin an ne hemi result kim chang hi chu tukin lama karonda towa akim chang redu tan chun a highlight thai ome he inkhelen France in goal sat tum som pakwa an neya Norway hen goal sat tum som nei thongin an nilam hian an squad chu an ron thlak hluk maya France team tan po a ul sampha hle France team tan Osman Dembele chong goal ro pui pathum khongin hat-trick asiama desert the way chong goal khat akhung ve bok Norway team tan hian Asgard chon goal an nei chun hi akhung ve ane tian France am hian har salutuk lovin goal li goal khatin ne na an chang zui ta ane an group atang hian Senegal lam point ne na changin point thum an hlo chuaka an khingpui Iraq chu singa fai ngotin an sop hein khelain Iraq player Rebin chu red card ma no chu ania Senegal team tan Habib Diarra Ismaila Sarr mai baka Iliman enjoy te chong goal khat theu an khunga papa gei chong goal ni khungin antiram hi achak pui suita ane tihian table tharbera France zone khel thuma point konen ma an thruaya Norway chon khel thuma point ruknen dot bokin anni panian direct in round of 32 an luta Senegal lam ero midang resala online nga angai don ane Iraq lam ero kanmang tha fel ta thong tihian round of 32 wa an group patong leader France sian Sweden team chu an matsondo na runner sub team timaila an groupa panina team Norway hian Ivory Coast chu an matsondon bok ane group A sampo tukina vekhan chinfel ania an khel zawdeu chawa han update ta ila Spain team in point thum hlutak an hlo chuaka beisero an laphak lemlo hle an khingpui Uruguay chu sikhat fain an neya Spain team hian round of 32 chu har salutuk lovin an lut hein khela hian Uruguay hen goal satrum ruk an neya Spain lam hen goal satrum nga chau ne hin tarketa sot phei chatum khat chau an neya chakna goal ani nge ball position ai ro rin lok angein Spain an chung nung zoka anin pass squal vaka goal an boy ro anatok lo thong ane goal sat po tarketa tum khat chau an nei nge hein khelen Spain team tan minute somni panina Alex Bena chon an golum chun akhunga goal dang alu bel zui talo ane Uruguay team tan an golum chun hi Augustine chon akhung ve bok an group atang hian inkhel danga Cabo Verde le Saudi Arabia ta chu golum lovin an loin ne tok ve bok tiang group H sports in fel anita Spain chong khel thuma point sarinen mashroi tu ni chungin round of 32 an luta beiselo takin atum khatna na FIFA World Cup khel Cabo Verde so khel thuma point thumnen pahni na ni chungin round of 32 chu direct in an lut ve buka Uruguay point ni lo chuak le Saudi Arabia point ni lo chuak te ro kanmang tha zuita ane common lo ve khop mai group train khata point thumin antling zolawa pathum na quota ang poyen point thum latin pui lo te po anom an group ai ro point thumin Cabo Verde hian next round an lut fel der ane FIFA World Cup in nalatei zanina anei chunzom anile do na naktu jing te po ani hian so kang chu jing tar ni le chan ve train in khel an tran do na group pelama Panama le England te in matson do nin Croatia le Ghana te anin matson bokang an group hela pui chho ang reng khop maya England pakhat naw min point li an nei me ka Ghana chon point li nein pahni na ve mek bokin Croatia chon an dota point thum an nei ve mek bok among bera Panama chumin point an la hlo chuak lo ane tia alandana chuan England le Panama te in matson turai chon chak tur achiang kan ti thei anga England team an chak ngei tura ngai ane Ghana le Croatia in matson turia poimo hle do na Croatia lam hi point thuma an him chi alova Ghana laka point lo chu apoimo hle ang chuti ro chong Ghana tan draw result atoka Ghana lampo hi England laka point lo chuak thei an niya Croatia nen anin matson turi apoimo hle don ane tialan dana chuan
England hian group leader ni chuin next round an lu arin oma Ghana le Croatia tein machuna chak zo khian an hnung an zui ve bokang group ke lama po nak tu zingdar nga inkhel hmunam tak clear tur aum do na Colombia le Portugal te chu in machunin DR Congo le Uzbekistan te anin machun don bok han en tawang wang ila DR Congo le Uzbekistan te in machun tur apoimo do na achan chu Colombia le Portugal te in machun huna Portugal hi antlom hlau chuan DR Congo hin anron le pel thei do na poinga nen Portugal le pelin next round an lu thei dai don ane Uzbekistan lamero beisai nei to lem lo an ni thonga ten Colombia le Portugal te in machun tur po apoimo leyang Colombia lam hi country te in an na chak ve ya Portugal lam hi Uzbekistan laka chero pui le hin DR Congo laka ero draw result an nei thonga tuna Colombia an machun le don ta ane group leader ni inchu an ni dona Portugal lam hi an group ahin panina an ni phei chuanin next round an machun tur a hau tak le don ane chak nge apoimo leyang Cristiano Ronaldo hovin an ron thok chuak don ani ya Colombia nen group leader ni anin chu do na inkhel hmunom tak trang tak zanina kan hmudon ane naktu zing zok ani ye ole Portugal team tan Ronaldo pon record asiam le thut thei bok hengba ka hin naktu zing dar sari le chan veya group stage zongzong akhar na chunei ani dona zongzong kan ti khanin an khel deuh vek towa amor bok na tinani berratso group jelama Algeria le Austria te in machonin Jordan le world champion nilai Argentina te anin machon bokang hein khel turi poimo le dona achan chu next round lu tum le tlingchiang to te po anom Argentina lam hitun din huna next round nu chiang to anni ya ma se table ma shoi tu anni don tero ala chiang lo anne Algeria le Jordan tein machon tur po apoimo le dona Algeria hin next round lu andu chuan point hum hlo chu apoimo leyang group J lam hi poimo le dona tlingchiang to te anom la hin tlintum team te po anla om boka Australia Algerian machon tur apoimo le dona Argentina le Jordan in machon turero a holam deuh to hialo me Jordan lam hi among bera anom don ti achiang towa anchunga omte tuma an phak thei to lo ane Argentina lam hi tun din hmona mashroi tu anni ya mashroi tu ni chungin inelna hi an khar don ti achiang to bok chakemo chakloemo phak thei anom to lo Australia Algeria tein machon turmol hi apoimo le dona achak zokin next round direct in an lu thei don ane draw result ai ro Austria din mun athashet dona Algeria hen point khat lo chokin pathumna omma se point linen tla thut thei din muna anna ding ve thowa chuwa chon tung game heram pani tan apoimo le don ane ainga po chunta se Lionel Messi point record thar asiambel tura ngai ta ila Mbappe han goal akhung lo miawa Argentina team tan Jordan an machon huna Lionel Messi tan hun thra ain hong don ane Argentina team hian round of 32 an machon tur po achiang towa ama sa che kan soita group ami Cabo Verde kha round of 32 an machonang inke result le fixer lam chu kal san taila football tholenga lu chhau donang o tuntum chu German legend Lothar Matthäus thu sei tang hian bul tran ta ila Lothar Matthäus sian in generation sang player thati te chu ron so hin Lothar Matthäus suan 60 le 70 kum chhovela khachuanin pele tluk zauka anom lava athaber ni ti achiange somriat le somko kum chhawa ero Diego Maradona kha aro pui emema ani tluk zau hi anom lo bok sangni nu lama ero Lionel Messi hi athaberin kashia a kan pumtlan po karing bok tunaka so hi tam tak ngai danero ani kher theilawa keima ngai dan bi ka chuan player pathum te generation sang annum na chun an thaberin ka hria ti hian German legend hian aron soi Luis Suarez point Lionel Messi chungchanga an zona churun chang vele ta hian mitam takin Messi a thatok to lo tin an soya hei hi adik tok love Lionel Messi ala tharenga a chan chu ke hian training kan nei apiang in a that zia ka muzia tuntleng hian training kan la nei hawa Inter Miami tan kan khel me ka chuta chuan Messi tha jeni tin kan mobile zel ani hi a thatok emema mitam takin selma se ala thareng tin Suarez suan arun soi
Arsenal lampoin Bruno Gomares chu senglu anlo tum ngei ti ni jang khan aron chianga Bruno Gomares si Arsenal lam chuanin andor ngei ti chiang hin Newcastle United teroin andor nama saber chu anhol tak tho Fabian ni jang khan aron tarlang Arsenal hen $1 somnga pangain Bruno Gomares si andora ma se Newcastle hen anlo hnol makmaya atum ni nan dor non le antum thu anti chiang zui tabok Bruno G hi Arsenal lama kan hu mai tepo arinom Real Madrid lampoin an player lui tuna komo tan khel mek Nicopas chu an senglu don ti achiang ta ni sa nama khan leile le theina dan an nei chu tinung ta hin ani hi inrem na an nei puya season thara Real Madrid ta ani hi kan muwang Nicopas si kan thria tang khan season liam ta Italian Serie A club komo team tan ache tha hleya Champions League an qualify theine turatana player poimo tak ni hian Cesc Fabregas an akai hroi thiam hle du tu po antama ma se Real Madrid hian dan an lo nei chu tinung ta yin an la lut zui le don ta ani Vinicius Junior point Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan choron soi vele ta yin ani hi greatest of all time chu ani ye tu man min hnial su ani hi tha ti ka chianga ani ai tha anom lo bok thla kan lau dun khan nuam ka ti ma ani ne na thla kan na dun thei ha kalom le mitam takin anron soi sel thina han en teu atiang ti thei hi in mulawang England Spain Italy mai ba ka Portugal te Saudi Pro League ka te kal kwalin hlotin na achang zela gola khunga trophy achoya record asiam zelbok hetiang ti theilo hi an oma ani hi chon ati thei zel ane ani hi khovela player thaberani ti ka chiang turani ti in Vini chon arun soi Carlo Ancelotti point Neymar chungchang an zona chu ron chang vele ta hian ani hian ko aphu ngoi ngoya soisel to su ani aya tha ko tur in mu karing lava a professional MMA ati tura achiang lebok chu wangchun ani he quality aro puiti ka chianga kan team tan po mitang kai ani ti ka chianang bokin midang po hian an chiang bok chuta chun Neymar kan ko hi tu man an soisel lava achan chu ani hi thaber alani tlati hian Carlo Ancelotti chuan arun soi Ronaldo Nazario point thu thar arun neya akhel to na sang te mai ba ka football team ahmu to tha ti ber chu ron soyen Ronaldo Nazario chuan ka khel to na le team tha ti ka soidon chuanin sangni pani Brazil national team ai tha kha kala mulawa engtikama kha team hatuman an ne lawang achan chu a thaber an nitlat khamiti ma katel thei ha kalom ma nuam tak ani khatiangang renga tha kha anom le to po karing lo ti hin Ronaldo Nazario chon arun soi Manchester United point Arolians Xiaomeni chu senglu antum nge thu ron ti chiang ta hin ni zan ma khan Spanish media ten antarlan dan chuan Xiaomeni agent ni United chon an be fel towa midfielder thar senglu antum zinga ani chu an top target kan ti za an top target ani thu an hril fel tatlat mai Real Madrid lampo hian French international midfielder chotir an poi tilem lova $1 somriat vela leingam anom chuan chotir an poi tilo ane Manchester United lama kan mu thut tepo arinom Japan international team tana loin lan to point Brazil an machon tur chungchanga an zona chu ron changin Brazil team chu an hne ngei tur thu asoi Japan team tana hlotling taka loin lan to Yasuke Kashiwa gi chuan ani na taka chan Brazil team hi an thra ma an solid an nget thra bok amai ro chu Japan lampo hi an thra tok ma tun ma zongai khan he team hi an thra zo ke Brazil ma chon tur chuanin du thu sama thra an ni ya Brazil team hi an thra ti kan hretlang anga kan pom bokang ma sen ma chon tur team hi team na mai lo tak an ni ya Japan team an nitlat chu wang chon sikhat fai vela Brazil hi kan ram hian an hne karing ti hian Japan team tana loin lan to hian arun soi Manchester United point ni jang khan thu thar dang an ron nei vele ta transfer kongka loin hong tora Julian Alvarez chu senglu an du thu ron ti chiang vele ta hian Alvarez sa agent chu biak an tum thu puan ane United lam hi chetnat an tum chho hle ni hian alanga laklu an tum zinga po Julian Alvarez transfer chungchanga boi takhi atel vele tat khau mai Cole Palmer point thu thar aron neya
ka trap ngai lawang ti hin aron soi Goldberg mar hi kan hria tangin Thomas Tuchel ko zinga atel lova hemi wang hin tam tak chan mak an ti ya Goldberg mar po hi lung oi lo hle bok amai ro chu media ten an zona chu chang hin Goldberg mar chan thutluk na so son thei ani lova chu wang chan lunga ya indom kun katum lem lova thei to pero ka chho chhoze lang tra katum lova ka tra chan tur ka hrelo bok min ko lo ani maya thil ka thlak danglam thei lo bok chu wang chung ka trap lawang ti hin aron soi Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong tora Mike Magnan chu senglo an tum thu puan ni ta hian friends romtana fe chuak mek mana hian sum the chuanual an tum Mike Magnan hi tun din hmuna a khel mek na tlap lampoin chotir an poi ti lem lawa Chelsea lama kan mu ngei te po arinom Arsenal lampoin ni zang khan thu thar dang an ron neya English media ten an tar lan dan chuan Morten Hallman chu senglo an tum do na Sporting Lisbon captain senglo tur hianin sum the chuanual an poi ti tlat lo mai Denmark international player poimo Morten Hallman hi United point senglo an lo tum towa tuna Arsenal team chu an ron lang vele ta ane Manchester United lampoin ni zang khan thu thar dang an neya Felix Mecha chu senglo an tum thu ron soi vele ta yin Europa club lian sang te chan Mecha hi anin chu chaudon ta a ang hle World Cup hi chon thil a thlak dang lam thin kan ti kha Felix Mecha poi World Cup ma kha chuan club tu kho khain an ngai ven lem lawa German tan a che that ema wain tu an tam ta hle tun din hmana Felix Mecha hlut na hi pau million samriat paruk vel ni tura ngai ania Bayern Munich point senglo an tum ve mek bok Chelsea lampoin defender thar an nei dong ti achiang thokhat ta ni zana makhang Crystal Palace atangin Loroik chu an senglo tur thu ti chian anita anin senglo trap to tinani chu Loroik mana hin Chelsea han pau million somnga panga an seng do na hemi hian tlap pani te chu anin rem fel theita ane season third ma chan Loroik hi Chelsea lama kan muzui don ta a ang hle Manchester United point striker thar senglo antum na konga Saudi Pro League lama khel mek Ivan Toney chu senglo antum tho na Al Ahly striker senglo tur hian sum the chuanual an poi titlat lo mai England tana fe chuak Ivan Toney hi season niam ta han ache chelem lo hleya Saudi Pro League lama be sei pha bakin ache thra hemi wang hianin du tu po an tam hleya adu tu zinga United team po hi an ron lang vele ta hlol ane Neymar malam hun po ati chian ani chho trep to ni hin alanga ni san lama khanin US Major League Soccer News tamten an ron tar lan dan chuan Neymar hian ama du tu ama som tu tenani chu FC Cincinnati chu anol ta ni hin alanga kan hria tangin tu hnai chawa Major League Soccer kaltu rangin Neymar hian soi a hlo angreng khop maya Inter Miami tante Charlotte FC kan ti mai baka Cincinnati te hian an hel chho me ka amai ro chu Major League Soccer ina an somna ang ho hit chu Neymar hian anol vectory ane Liverpool lampoin mithar senglu bel antum chho zel ni yin alanga ni zan nama khanin Andre Salendrap chu senglu antum thu puan ni yin ani senglu tur hian sum the chunual anpui titlat lo mai kan hria tangin Liverpool lam hin mithar senglu antum chho mek zela yen demon po senglu antum meka ani baka Andre Salendrap po hi senglu antum zoi don ta ane Norwegian winger mana hian engzat nge an sen don ti puan ani lem lawa chuti rolin a khel mek na tlap lam chuan Euro makta doi somthum vel an chiar ni in an soi thong Saudi Pro League lampoin Mo Salah chu an thlem chho zela ni zana makhan Al Hilal chuan Mohamed Salah sum thanem takin an thlem le ta ni in an soi tundin hmuna hian Mo Salah hi Saudi Pro League club Al Hilal lam hian kum khata Euro makta doi somni hlo turin an thlem ni hin alanga season thum chungin Euro makta doi somruk vel lai chu hlo turin an thlem ta hem mai Mo Salah po hin Saudi Pro League pan apoi ti lo thu alo sei towa hetiang zat sum hlo tura an thlem na hi anol phal po arinom lo ni hin team tok chon an ron tar lang Arsenal lampoin ni zang khan thu thar ron nei chun zom vele ta hin Alex Scott chu senglu antum vele don ta United le Liverpool mai baka Arsenal te hian Scott hi senglu antum don ta ane nimin lama po khanin Bournemouth lam chon Alex Scott man hi an ron chiar fel towa
pau milen somruk tanga somsari velan chiar thu an ron soi hetiang zat chho vel hi tlap phatum te hian the chu an pui tilova atui maber hian an senglu tura ngai ane Marcus Rashford porin pha bakin alak chho angreng khop maya Barca lamchon angheta senglu dan kong an zon mek thu an soi nu hian ni zan nama khan Tottenham chon senglu an relo thu an soi vele tatlat maya a hlo tam viu ma se pek anin huam thu an soi Marcus Rashford hi season niam ta khan Barcelona tan lonin a khela no moi an choi thena turata na mi tangkai takni hian ma se Gordon an senglu ta hemi wangin angheta senglu an tum lo a ang hle hei hi Tottenham chon man tangkai vat an tum do na team indin chauthar le mek Deserbi enkol mek Tottenham lama kan mu thut arinom Patrick Vieira point thuthar aron neya Morocco team churon fak viavin henram hi champion thei tura quality nei nia a hriat thu asoi Patrick Vieira chuan Morocco team hi an hlo ma team hlo to khir tak anne ka ngai dana chuan anni hi a thaber pol annia quarter final semi final emo final thleng point thleng thei din hmuna andingin ka hria an quality a tha ma anin lungrual bok chuwang chuan FIFA World Cup khel meka anni hi an champion lowang ti ngot thei ani to lo tin aron fak ve tlat mai City lampoin Anderson chu an senglu don ti a chiang ta kunga dai contract an zia pui tur thu ti chiang yen Elliot Anderson hi kar khata Euro noi thum an pek tur thu po an ti chiang ta Forest lam le City lam hi Elliot Anderson mana hian anin rem fel towa pau milen za som paruk la yin an senglu tang an dornama sa pau milen za kha an hnola za som parukero an hnol thei tabik lo ane City player laklu to zongjong aman to ber ani zoi bokang Manchester United point mithar an senglu don ta chu ni zanlama khan ron ti chiang yen Colombia under 17 team ta nain lan mek kumsom pasari leka upa Christian Orozco chu an senglu do na Carthar lo tur lamahin medical test United ta anei do na chumi nuwa United hin an senglu fel towang Fortaleza FC tan ain lan meka season thar lo tura chuanin United lama Christian Orozco hi kan mudon ta ane first team lamai ro kan mu thuai arinom lo thung Italian Serie A club mizote poina kan tran ve tak mai AC Milan point Goncalo Ramos su an senglu don ta Goncalo Ramos mana hianin sum an the choza tur hi pon ani chi alova Euro makte doi somthum vel chu an seng don hin an soi thung kan hriat tangin Goncalo Ramos Benfica tang kan hriat lar chho tran kha ani ya club lian tam takin an hel nuwa PSG athlang fulo hle khelna mun achang tam lova a khel zeu hemi wangin club thar azong chhowa AC Milan lama kan mozui don ta ane hetiang ani ta chan Rafael Leao a chhuwa mai arinom ve tlat thung Manchester United point Mexico ramtana fe chuak mek Gilberto Mora chu senglu antum thuni sang khan anron ti chiang vele ta club tunjuna team tana inlan mek Gilberto Mora manai sum the chunol an hre tlat lo mai Gilberto Mora kum som pasari mi lek nima se Mexico ramtan World Cup mi poimo tak ani der towa hemi wangin club lian te chon hel chhomekin United lam hi an khan chho tran ta hle tundin mona United mai baka City Chelsea Arsenal le Liverpool te chon senglu antum ve mek bok Liverpool lam point Ben Jacobson atarlan dan chuan Ayub Boyodi chu senglu antum ni hin alanga Boyodi senglu tur hian sum the chuanwal an hre lo tlat mai Boyodi hi tundin mona a hlut na hi Euro mak te doi somsari panga thanga somriat vel ni turangai ania Liverpool mai baka Chelsea United Arsenal le City te point an hel meka Real Madrid le City baka Bayern te point senglu antum to ane Spain goalkeeper Unai Simon point huthar aron neya Cristiano Ronaldo le Messi te chungchanga anzona chu ron changin keichon player thazok ti soi ka tum lova goalkeeper kani ange hin anni pahni ka mudan ka soyang player ro puile thatak ve anniya Lionel Messi tang hian danglamna kan muthina Ronaldo hi chu a hlo em ane Messi tang hi chong goal moi le ro pui kan muthina Ronaldo bi khe chu a hlo em ma hun tha in pe ni chon goal a khung selang chu wang chon anni pahni bi khe chu
player ro pui theina sang nei an neya goal ma chon anni tlukhi anom le mai to in karing lo ti hian Unai Simon chon arun soi Lionel Messi tran tu te tan thulo mom lo tak hriat tur awma naktu zinga Jordan an ma chhon huna bul atran do no ti an run ti chiang tatlat mai ama po kan lo sei to angkhanin Lionel Messi hian bultran adu thu alo sei to wa ma se Lionel Scaloni chon achol ha dam tir don ta ane second half ai ro Messi kan mu arinom thonga hemi chungchang hi frabi chon run tar lang to hian Messi hian bul atran don lova hei hi ti chian ani zuita ane Argentina nilova Messi chau trantan chuan second half vela tanga in atok chau tura angai thayang chu Liverpool tran tu te tan po thumak tak mai hre tur ni jang khan team tok chun aron chhop chuaka chu an captain Virgil van Dijk a chuak thut mai thei ti lam ane Van Dijk hi kan hriat in Liverpool tlar hnung laman khai pa ber ania an ram tan fe chuak mekin mi poimo tak ani bok chuti rualin Van Dijk hi Liverpool coach Sir Anthony Iraola hian adu lutuk lem lo ni hin an soya player no pangjok thazajok chhor atum ni hin an soi hemi wanghen Van Dijk hen chu apoi tilo mai thei ni hin an run tar langa kumsang ni somni pasari thleng dai contract la nei ma se Alisson Becker nen transfer kungka lo in hong tura an chuak don nin team tok chun arun tar lang ane aum zia chu Mo Salah Van Dijk Andy Robertson mai ba ka player thren khate chun he tlapi an chu san thut thei tin ani chu a thren khati chun an chu san to bok ole khami chin hatun tumatan chon ni le tamai se clear tu te ka channel min ngai lutsak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lam hatan min han lak pui le taula thungai nom tak tenen kanin mu chho chun zom le zel don nia ka o hi tun nai chu chak lo ang reng kop maya ka hritlangin min ti boi ve dewa chuwang chunin ngai thlak a hreom deuh po hin min hre thiam hram turin kan som cheu ni e